Денеска ќе слушаме зашто познатиот српски рапер, го можам да се изразам, Стефан Ѓурич, познат како Раста, е уапсен заради марихуана и кокаин. Па денеска јас ќе пробам да сконтам зашто е уапсен тој човек, така да оставате лайк и тоа јеби га, иде гас. Јас сум моментално пред компјутер, а вие ќе слушате за се што било и како било. Така лайк, сабскрајб и гази ме, најака фамилија во Скопје, ај поширко. Пуцај, брат. Баки, легенда, neće ga ni puštao vidjeti. Velik pozdrav svima ljudi, dobrodošli u nov video i danas pričamo o Rasti i o tome kako je on uhapšen i zašto je uhapšen. Obavezno ostavite like i subscribe, zapratite me Instagram od Genije, odgledajte video do kraja i na kraju dajte neko vaše mišljenje. A sada mi možemo da krenemo u ovu veoma udarnu i zanimljivu temu. Popularni reper iz Srbije, Stefan Ѓurić, poznati kao Rasta, koji se može pohvaliti brojnom publikom sa Balkana, uhapšen je u centru Beograda. Kod Raste je pronađena veća količina marihuane, dok je kod njegovog prijatelja pronađen kokain. I po nalogu višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je uhapsila i pritvorila po procesu na 48 sati, nakon čega će se doneti odluka o sudbini ovog repera. Verovatno je da će tužilaštvo tražiti dodatnih 30 dana pritvora, da Rasta ne bi uticao na svedoke ili ometao istragu. Istog dana policija je dobila odobrenje da se pretrese njegov luksuzni stan u centru Beograda, što je uredno i obavljeno. Velike policijske snage su se zaputili u njegov stan, gde su okupirali celu zgradu i pretresli sve. Još uvek nije zvanično poznato da li su i u stanu pronađeni dokazi koji će se koristiti protiv Raste. Rasta je inače poznat po čestom konzumiranju marihuane i često se fotografisao sa džointom u ruci, a u nekoliko se prilika od konzumiranja nije mogao suzdržati za vreme snimanja nekih televizijskih emisija u kojima je učestvovao. Marihuanu je konzumirao i tokom svojih nastupa i koncerata, zbog čega se našao na udaru kritika da svojim ponašanjem daje pogrešan primer mladim ljudima, kao i deci. On je i pored toga često u svojim video spotovima promovisao marihuanu, a čak u nekoliko navrata i direktno kroz svoje pesme davao svoje mišljenje o marihuani. Pored toga, on je veliki zalagač za legalizaciju marihuane u Srbiji, gde je čak i izdao pesmu Legalizuj na tu temu. Ipak sudbina Raste će nam biti poznata nakon 48 sati. Vrlo je moguće da će ovaj reper ostati iza rešetaka određeni period, a da li će to uništiti njegovu karijeru ili će izaći svega ovoga i jači, to ćemo da vidimo u budućnosti. Inače, Rasta ipak, pored lepog mišljenja marihuani, često ispominjao i svoju mržnju prema policiji, te sa svojim kolegom Alenom Sagićem posvetio pesmu 1312, što u ovom slučaju mislim da mu i ne ide baš na ruku. Treba spomenuti da je Rasta svog bivšeg prijatelja zbog narkotika izbacio iz Bagdaton genga, gde je rekao da među njegovim društvom nema mesta za narkomane, gde sada ipak vidimo da to nije bio pravi razlog za izbacivanje člana Balkaton genga. I da ljudi, to je to što tiče ovog videa. Ako vam se video, obavezno ostavite like i subscribe. Pišite mi dole u komentare šta mislite, šta će se dalje desiti sa Rastom. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tog klipa ljudi, pozdrav! pa brate, ne gledam što si rodila. Znači, kao što možete da čujete, Rasta si se zajeba što si se zajeba. I сега baš čujeme pesната на Раста кога му е срanje. Tako i šalje ga u klub, žedatom i pa čuda žečinke. Абе не ги сакаше кога беше клинец, ама братца, ти си се зава. Значи, кога јал те тераше да взимаш марихуану и кокаин, ја не те терав да конзумираш тоа. Значи, како беше
Како ќе си постелиш, така ќе си легнеш. Он сам си се заело, никој тука не му е крив. Така да, сега малце да не биде до толку тапа видеото, ќе пуштаме една песна. Ковар. Кај си бе ти? Дојди. Ми требаше фрешка. И да имам фетка. Видете и Евгения. Не се живе прво. Разрешите ги вземем, но на станция кинема. Сам